ariko mbanza no kubashimira ku kibazo cyo kwiyandarika, ubwomanzi, uburara, ubusinzi, ubusambanyi. Tuzahera no ku mbuga nkoranyambaga, TikTok live, kandi bagira ngo ntituba tubibona. Turabikurikira, turabibona, n'ababikora turababona. Tuzabashaka bantu bafite inzu zitwa ngo bakodesha ngo barakoramo house parties hano mu mujyi wa Kigali. Umuzamu zaba bahaye bakinjira, nyirinzu zaba babakodesheje, n'abandi bose bazabigenderamo. Abacuruza utubari, night clubs, n'ahandi hose banywera, imyitwarire mibi y'abantu bari aho bazayibazwa nabo, kuko ntabwo tuzagira abantu bari aho b'ibyomanzi batwawe n'ikintu cyiswe ngo gutwika, barangiza ngo nuko ari abajene ngo bigezweho. Oya, ibi ndabibabwira tuhagaze aha ngaha, ndabivuga ndi umuvugizi wa polisi, abivuze ari umuvugizi wa RIB, ni nako ubuyobozi bubyumva. Ntabwo tubivuga ari ibyacu. Uwo mwanda ntabwo tuwushaka, iryo co ntabwo turishaka, iyo myike ntabwo ikeneye mu Rwanda. Abavuga ngo mu Rwanda ntiharyoshye bazajyaho bajya kubyina bambaye ubusa babyinireyo, bazajyayo rwose. Ariko hano ntabwo tuzongera kubyemera. Tuzakora n'abantu bose, ari n'abategura ibitaramo, ari aba DJ, ari n'abandi bantu bose. Hari imyitwarire tutazongera kwemera. Oya, hariyo tutazongera kwemera. Ntabwo twabona abantu bagenda bashira buhoro buhoro, ejo tukazagira igihugu gifite abantu b'ibisenzegeri gusa. Ntabwo bizakunda. Uburenganzira bw'abantu bugira aho buhera n'aho busoreza. Ucuruza agira na responsabilité yo kurinda societe. Uzacuruza iyo responsabilité akayishyira ku ruhande. Umunsi inzego zibishinzwe zashyizeho ingufuri, ntazavuge ngo turabangamira ubucuruzi. Oya, nabanza yubahirize igisabwa mu kurinda u Rwanda n'Abanyarwanda, hanyuma ibindi byo tuzabyumvikana nyuma. Ariko ibitazakurikizwa ndabibabwira nabyo bitambuke rwose. Ikintu cy'ubwomanzi, uburara, ubusinzi, uburaya, kwiyandarika mu kabari, house party, ahantu hose, nabyo twabihagurukiye. Aho muzayibona hose mutubwire, namwe mu byamagane. Turabizi ko bamwe babyamagana, turanabashimira, ariko nabyo turabihagurukira. Ntabwo tuca ubusinzi bw'ibyuma gusa ngo noneho wawunda nazazindi two ngo zireme uzinywa nabi ngo nayo tumurebere. Ni no mpamvu na gahunda ya tunywerese ntaho yagiye. Turaca ibyuma byica abantu, ariko nitwemera n'abanywa ibingibi byitwa ngo biremewe babinywa uko bishakiye, bandagare, tubatoragure, bambara ubusa, bakora ibyo bashaka ku karubanda, abana babona, urubyiruko rubona u Rwanda turira rw'ejo rureba, ngo tubyemere. Oya, ntabwo bizakunda. Nagira ngo ubwo butumwa nabwo butambuke. Ntabwo birangiriye hano, ntabwo birangiye muri ubu buryo. Turagira ngo twongere tugaruke ku murongo. Rero niyo mpamvu nagira ngo nongereho icyo kintu mugenzi wanjye bagiye cyo ku mbuga nkoranyambaga, kuko bose bungu niho bari, batagira ngo ntitubabona. Uyu munsi ntitubavuga mu mazina, ariko turabafite. Turazi naho batuye, tuzi igihe baryamira, tuzi igihe babyukira, tuzi igihe babigiraho. Ndakeka ko ubutumwa burubagereho rwose, babe babizi, batazavuga ngo ntibatubwiye ko ibi. Hari ukuntu basigaye bavuga ngo ariko kuki mutabitubwiye, ngo ntabwo twari tubizi. Babimenye guhera uno munsi. Bitwikira ijoro kugira ngo bahure n'abantu bo muri Canada, muri Amerika no mu bindi bihugu nabo bataryama. Hariya aho baba bageze amasaha y'umugoroba hakiri kare, hano bakararaho bugacya, bakavuga ibintu, bagatukana, bakavuga, basohoka hanze bakitwa social media influencers. Oya, iyo influence ntayo dushaka. Influence yo kwambara ubusa, influence yo gusambana,
influence y'ubusinzi, influence y'aho basohokeye byagenze gute. Oya, turashaka influence ibwira umuntu uko yakwiteza imbere, uko yakoresha ikoranabuhanga agatera imbere, agashaka amafaranga, akiga neza, ishuri ryiza. Niyo influence dushaka. nagira ngo ntambutse ubwo butumwa, ariko ndabona akahita azamura akaboko kandi ubu ntashaka kwakira ikindi kibazo kuko amasaha ageze. Reka dufungire aho ngaho, kuko nifungura ukundi kuboko haraza byinshi. Murakoze cyane.